Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, pen yo kloy ki kubor na ke jela. Uba sambor long dingdo bolong ukurtong bola penbena da ke TMC na pentor umkra constituency ulami no na keseng ber ularai banyak kuno kum ukurtong shimet. Haba keren cikilat pathai kubor mentak sengi ke arpsal tarik ukelan lingkot arhaja arpulai ula ong baka jingmi no ke jong u na keseng kalong ba sengo ya hap ya ki rukom yakon election da ke bay kawang keti ya ki wepat ki para kertong la kalong na kano keseng deh lor kini kenong rembo on sa shime karai banyak kuno kum ukurtong shimen. Kajingwan jonga hangi gede keluar kajing pensai akabedi bak election jonga azak plan kene po asau pintar mukha konsensi te kemapi lai kini ki niat benar ada ada berong sekolah kongres apotrik August azak kuah te kadang niat ideologi jonga ke bangsa bak lain tuga parti te jingwan jonga ni kenti apa pensai fi ba dan ikono ikni election amshu nak ketemu kongres untuk kamu kertong simet di ketai bangal arah hidup bazang ni jinjisha te akini ki benai pelaya ngai akini beberapa kali gila exam dia ka lagi public meetings ke jom ke ba instrument dia yang tu kalau bakil ajur pat kini ki mas lingin politics kata kajing ko kati de dapat kenal hi kam kujongi ngilayak imbah sam khamti ngedu otu kapur bangi yarap iki driver taksi bangin penham dua ke petrol dapat kenal tu sudah manjar ko di waktu tu kapur ngiyak beda ka mensi ko murid ni kerpat murid be iki bor ki bah iki beri kepada nak buat mah kalau mau aku kerali bilik nama kami gila join action committee commercial vehicle su wala kadai makna jin persya ke sarkaru hendai ni kerpat pada dak mensi ko murid ya sarkar bukan penhap dua ke petrol di mau pikir mawi i penhap ya ke megala value tax di garur bag yang kedua dengan petrol dia bikin dalam taksi giok yang bikin kemai kemeji kemai jadi nanti kawan yang seketua lockdown ke baru di dah kababurong yang di deputy commissioner bagi agriculture minister ya ketua bini play ketua kesam Hamti farmers market tu niat yang di dah jengkepat bos murid bikin nyerap halur ke jingek jeng penongrap di kembangi sakihi ayok ke order bini play ketua kesam Hamti farmers market ketua jeng penongrap bagi layok bini play di hak ni niat benar layak pada ngi layak jadi kam election tinggi semua i bagi akran ni ki nong trika majang ru ba minum dan kata kajing yeben iki candidate ini ai beda ka ideologi jong da kajing start le jong bangin ben sotu bi ki ba ado kinong ram le jong ba kanum dan kanu kajing over commitment bangin ye over commit nak kalian kajing iki ba minum dan kajing kular bangin lumla pendong hadian mo ingin stick back to our own script in ya ka election campaign le jong ru halor kajing kular bangin sotu ngila bangin ben Allah ngatahi kasakwe ru akwa yang ban ajing penitiu yang ni di bon sendra nang yang ni kenti di bak ban pensenarum nong ini di bakerdas last time nak kongres di mentang ila idon lang keju hi di karai bengi sim dung ila sim lang hi da kajing consultation bagi kenuan bengi don lang kajing ya consult lang bagi ini nomor iba ti mepite di belakang he ante po pentorba di belakang ya ring kalian jaga pentor belakang di ya ko jaga pentor ila khamte ba ya kaya kaya po pentor di mentai la di ni kita ki raan man mo ki ba ya perkhat lang ya kadi kam election ru bangi la ya puson bangi syam hi ba ngim dakwa kan ya kani gamat singing politics ngin promote ya ka constructive politics ka center the ke bangi ya kan mitang ya ka bangi ni teh kemudian ke bangi ya kong kati iwe di kemudian hiru kata ke bangan persya kan persya lor parti tinggal asyik di beberapa parti kat tu ni semua bakabiang hi tambah kesulong hiladi ngasupa bangan niat kata kalenti ba sisi ni bangi ada nak parti hi kemeng imtahi parti pra parti ka anjur pak kejeng kong kati te semua kata hi ngam semua ya kata hi ada kidan sikumut ki candidate mengi kum kipat ba inu ngijit ka e ba nomor kod ki bawan kidan nak jong kanong rim kidan nak jong ka ideologi kakian pikiran ru katiang lut ndre ngasu kerpat lem tang katawehi da pikin mau arsna menswa hapreng kasau kasian da lockdown kata ke menu bami ya lockdown ngi nak train do lockdown ngi habdan confidence itu ahli dia ada ngi hapan job ru firstly kedina ka credentials jom ni bat bangin tray kedi katahi ba
nampak sedang ya public meeting ka jonga kanang man sedang gini ki tayo banwan di public meeting ka jongi ngin refrain asal somat selingi nginam ya kawang ketiya namar ka kam ka bagi nak try ya lockdown ngidon full faith and confidence yung ta tayo bakado da ka syong kipat ba isnat nem ya ka ideology ka jongi di kumbaga pensabi yang ipi yang ni ba kepentuan hak konsumsi di konsumsi ba ba bengi kon nomor hangtu kila dan pak arut kila ba jangan bagi yang politics iba elhek bagi ba PNCM te apreng jong ki ada dan pas aku tili kisnam jong din syakri pa ba asan tili kisnam jong iba elhek ba asan tili kisnam jong ba PNCM reflection ke MLA MBC jong ki te lo kataru pa kila dan pada sekwi candidate ki ba roki hek dan candidate ki ba juban lang kar bikio bari man besai mo pat mantai dang mi sa isa mi bon te ngibulon ro ikini candidate di berhak bat kali katai ding ya sipat baru inumdan kata kajing ya keren ben ki candidate ngibulon ro iya berhak bat bangin habya kat ka jista jong jong ya itu petroleum issue kadang kawai ka bede bak ni ka excise duty bak ni GST beli ka fuel makani ka ya tak selang bak si excise duty bak maglio value tax te dah tu kan jemput snow jungi Honorable Chief Minister iru shemi tu kan jemput snow jungi iru dak ya tax tingi yang tu bakal excise duty kira bet top stock te gak dia mai imbe ya tangi keturu kedai bitang wat ikini iwe ki essential commodities tu kira lah kombeki impose GST ukhau kedot makan peniru kini ki long no kumukhaw la ding mainstream food jungi kinong India tingi iya tu baju ke isu ira i Dr. Kapuli Ghosh dastadat Honorable MP Jong TMC Poraja Sabha tingi iya lo katu kanong remi ngas mo bak ideology jonga kay link kaya alain lang bak katu ka party tingi lo kata kanong remi rom tinre ngasufu pada bakandan sa ni lo ngalai i kuno komia tiyo kandan kindat pada yo kadan pada sa ka ba ma ka ba ngin strat bani trete bani ka ba pois ka bahaya ka ba bangar amino menta ti khnang ba ka partir kunyo banjin di weekend dit ta